clear tu zong te in zawa in chibai kabuk le effect cheu ni voin hi april ni som pariat sang ni som ni paruk chu ania nan riat thewangin tun lai hianin political party sang ten IMC election sang ni som ni paruk campaign ngor takin an bei chawa ti chuan nimin lama tang khanin nimin ni som pasari april sang ni som ni parku tang khanin IMC election sang ni som ni paruk campaign kharna MPCC te chuan in fana pa hol kota khanan na ya khata khan thu soi thatak tak te po kha kan ngai thla in ari noma mi puikal po kha an thanem ang reng hle maya voin chuna kan reaction video tan chuanin nimina Mizoram Pradesh Congress Committee ten mi puithla wang hauna le IMC election campaign kharna van pa hol kota Dr. Lalmal Soma nga ka thu soi hi voina hianin han chip chau hi a thain ka ria eng po chin ta sela kan tong tam le tak tak main Dr. Lalmal Soma nga ka MPCC Treasurer thu soi chu I han ngai thla don chinang miang Johan le Rachel te kan lom le mai thu soi kan ngai thak zo hian an zai kan ngai that chun zom le dona eng phoni se thu soi tur ka som le nga langa Dr. Lalmal Soma nga ka Treasurer MPCC thu soi turin loading chuak se chu mi chung chuan a local chungin thulo mom hi kan dong mol mol a hele ke te hian min ron pechina karkalta hang college venga mi zatel in Congress Party an ron zom tharani ti te tin helai mun local zinga le lompuya le lalman Soma chan mari te helai mun lo thlen nuwa Congress Party a anin petharani ti te kha thulo mom kan dong zelani le tuna chuan thu soi turim Dr. Lalmal Soma nga ka kan some kan host zeitak le thiam tak nulazo nuni MPCC president kan president zaum tak pulal thanzar tele kan obirwal te voinia kan ex minister ex MLA local zong tele ram thazo kan siam theina na Congress party a aina ka pha pui zong local khom tele TV lama thir tu mi puite chibai kabu ka cheu heini sa le to rei tak thu soina hun po ani to lova chu wangin toy takin soi katumanga hetian kan thir vela ni sa a kheom kan titang to tero darka khat em po alaral lo nangin alum kan ti to thumai mai chungpon kan ha to le in ka mu ani nisin hetia ka thir vela hian karil rualo langchu ni sensa nuaya le ruathim puin nuaya po nilenga izonna athok nileng tai re ka nan thopo e khop bulo aizol khopui nge ya le Mizoram dung le wanga hian kan mi puite anvan tamte lulem chumi ka ngai to chuan Congress party hian kan lo tum thin ber mi har sa zok te chum chia zok te tu wa thu suwa le rabi tleu lak lo te khai chua le da tur program kan lo siam thin ka abalul te lulem voinia nga te hian khang program khom se kan mi pui te hian an ban chor te lul donem ti karil ruwa alang na saleni nichina thu soi thatak tak kan ngai thatwa kan ho tu ten kan president te le kan cooperator tram thum cooperator ni zon thei puro siam heta ten thun on soi to kha khang atang po khan kan ramin mamotam takan iziale kan mi puiten har satna to na sadzia a chiang tu a tlang tu kan ni ome voinia henenge poimo ber kan di chuan Mizoram ale aizol khapui nge zofa te Jerusalem kan ti aian enge kan mamo kan ti chuan mitinin kan dikna chan vo kan chan thei dan ro rel na nuaya in tluk tla nei apoi mo em mani nichina pro siam hetan aron soi toang khan aizol municipal corporation in thangtur kan nia kan manifesto ate po khan danen non tur tamtak kan ron tarlan kha dan kan siam reng hian mi puite din mun sechunga kan siam hi apoi mo le ni
Congress Party kan dang lam na chu enge kan ti chuan dan kan siam rengin line at nanen dan kan siam china ni mi puite din mun se chiang chungin kan ho tu te khan dan an lo siam china ni voinia po Aizol Municipal Corporation dan tam taka hian mi puite ta na har sat na hi ava tam te lul CM property tax te kan pe a chia kan choi reng chung hian min chok zang khai tu tur mo kan ti mi tam tak tan phurit avani CM chumi wang chuan Congress Party chuan nge kan au la pakhat kan ti chuan Aizol Municipal Corporation mi puite chok zang khai jok tur mi puite phurit ni lo tur CM kan tum tatani chumi tan chuan thei top kan chua me ka nichina kan ho tu tenanon soito AMC Corporation tunin thanom tura Congress Party candidate te hi minen chuan minaran te lana na mate hausak na lamate mela te chuan minaran te kan ni amaro chu kan naran lo na pakhat chiom chu nge kan ti chuan hun pum mi puite ta na lo rong lo bol to trin mi tam zo kin nia hun pum mi puite ta na niam ta ka lo rong lo bol to trin ten ni na khan mi puite pon he min fiat pui ro mi tin ban pha kan ti don a ruling party ringot a sarkar lam ringot ban phak ni lovin minol pui ban phakin kan cooperator candidate rual te anom don ani ti hi voini kan in tiam na ni a chu min rin sak turin kan du le ni Aizol khopui hi apoimo Mizorama a population ang ito pay chuan atamber na kuwa mun liya chena mun khaddeu tho mizo mi pui kanom na mun ani chumi ni lai me chuan en kolangai ziale khothang me kanina master plan chatak siam ngai ani zia achiang de ome veng tam tak tuna veng thara lo pianga athango ko kami pui anon pungkhom zela building lian tak aron pungzel chunga chuan veng tam taka mi hausa tak ten anon bo luta in lian pui anon sa amaro cho thang lama mi har sa zo mi ro pui lo zok thil ti thei lo zok te om na ngai tua lek lova tuiluan kor kan siam dan te ngai tua hian alung chiat tha ka tia chuwangin voine hian kan transual angai le ani Congress Party chuan Congress bavana khuan amosa bunga changsom ni pali lian puin kantar soinon ngai lovin a Congress Party mi puite hi chu kan chiang ka fia chu thua chuan hemi fenon leila mite bertele million berte chunga dana in ang khata ro rel na om theinan chan na thar turin ta som du chewani Dichina ka soito ngan kan candidate te minaran te sumle pai hausak na lana le mela te eng manilo maila keini minaran te hi mitin tana champion mitin tana hero ni thei turin thei top kanon chove me keroti min fiat pui turin ka du cheuni Mizoram hen party sang om nizan chipai Aizol program Ignite Studio kan ne ate po khan kan hun ser mang tu in ron soi to kha mi pui hian chiang me mani tu party hian nge an manifesto an tlang zara alotin nan thei top chu thin tu party hinge an manifesto alotin nge nan koi soruta na thok thin le an thu ti ma ding thin ti kan pastor in ron soi to kha an the chiang khop mai chu party mi pui chu kan ni chu vain kan mo phun nei Mizoram mi pui te laka hian le Aizol khopui mi pui te laka hian asang le zualani mi puin kan chungan be sei po hi asang le zualani ti se chungin thei top chuatlang turin kan som le du bok chewa
vote thak ni thlengin mar taka mi khongai dila kan intiam na te atak big zia ani ti mi puite filfia non mol turin ka som du cheuni a thir tu mi pui tv lama min lo thir tu te pon he min fiat sakula ka du le ai zol khapui nuam zo fai zo sangka zo ral muang zo nuam zo siami kan tum tlatani chumi kan tina a chuan alo lotlin theinan ai zol khop mi pui te hian Congress Party kan ngen na tlom te hi min lo pom saka wa tina kan candidate theute chong trai puya chong trai na nen in khongai na vote lutak lo penge turin ka som non cheuni e ka lome kha anita kan soitan tak main hanin zimar lo ila politics soidon hi chuanin hanin zimar ila hanin sangmar vel ila mo le kha Dr. Lamal Soma ka MPCC treasurer ni lai thu soi chu anita nimin April ni som pasari sangni somni parukhanin vanapa hall kolta khanin Mizoram Pradesh Congress Committee te chuanin mi pui thlawang hauna le IMC election sangni somni paru campaign kharna hun kharo pui takin an manga khata hun an manna khanin thil pakhat notice kanai ta ni chu ange ani kan ti chuanin an banner tara khanin thil pakhat notice deuh mai khania chu mi pui thlawang hauna ti an zia khani ta ni chu lian deuh khan an zia ka khami mi pui thlawang hauna tia ka chhiar khan ka ril ruwa thil dang kha ron lut ngal zot mai Mizoram a hianin MNF party kan shon towa INC kan shon towa tuna ZPM political party te kan shon le meka mi pui thlawang hauna ti hianin soitur ko tur tam takanein karinga mi puite thlawang hauna tia benara zia alan turtan chuanin engwangin nge Mizoram mi puite thlawang hausa kan ngai le thin kan ti chuanin kan Mizoram politician te hianin mi puite thlawang hau ngai khop hianin mi puite hi min siam niang chu ti hi ka ngai tu na om tlat me eng po chun ta se khlam pang ka chu da thapot te ka soitui don tlat me e kan topic a lu chho hal mai taila hei Dr. Lamal Soma ka hi tunge ani kan ti chuan kan shavek in arinama soinon pongai in karing lovane Dr. Lamal Soma ka chu MPCC treasurer ni lai kha ani ta ti chuan ani hi MLA election voi khata fighta ta hana van duai pola hana trang hlo me ti chuan kumin sangni somni paruk IMC election a hianin a voi ni na tan a fight le dona heta po hianin Dr. Lamal Soma ka MPCC treasurer ni lai hi a van duai pola lo trang le ani kha chuanin Dr. Lamal Soma ka tan kha chuanin amual phona hi athua ni don hle in ka ringa ma se heta hian IMC election sangni somni paruka hian winner a party kha winner party ni pui thai kha chuan Dr. Lamal Soma ka tan kha chuanin mal som na choi moina na sataka kha a thlen don a chan chu tun lai hianin ZPM political party an boruak a that em la ya ZPM political party official candidate kha ward number 19 atanga a keu dot thaini kha chuanin Dr. Lamal Soma ka tan kha chuanin thil chin che tlak taka kha ani ngei kha ka ring bokani ti chuanin kha Dr. Lamal Soma ka khani an party manifesto te po kha zong soilo ma se tha ti lai deuh kha ron highlight zuaya ei party manifesto hi soidon chon soitur tam tak omin karinga tuemo a ming chu soilo taila party manifesto te chu kan zia moise kan zia that siak mai ni ti hi karil ro om rangani voini thleng hianin party sang ten IMC election sangni somni parukotan an manifesto an ziak tlar thladul me thatak tak te poma pakhatna tanga somni te pakhatna tanga som panga pakhat tanga som ting be borvel kha tam tak an ziak ani ke chuanin kan ti hlo thlin thailo tur party manifesto nei chawai chuan kan ti hlo thlin thai tur point pathum hi fel fight takin ziakila chu chuan Mizoram mi pui Aizol area cheng mi pui te po a hip de uzok mai thai ka tiani tuna te point party sang te po hi IMC election a hianin lo chak ta sela khang an manifesto on zia zong kha anti hlo thling vekin ka ring lo ni khalam pang chu kan kalsan le photang ti chuanin Dr. Lamal Soma ka khanin Dr. Lamal Soma ka khanin keini candidate te hi chu larna lama po ni se minaran mai kan ni khosak phunga po hausak na lama po minaran mai kan ni ti thu kha asoya
khamia soi khan karil ruwa thil pakhat aron lang le ngala Mizoram a hian kan milar te politics a zuang lut ma se beisai phalo le van duwa ya tling zo talo tam tak anom rualin vanei na chang tam tak kha anom vele thau bokani tunin huna chuanin Mizoram a hian kan milar te party ticket kan pek hian ngai that na deuh kan nei em ni chu ti thei tlat to meya politics line le nge milar te huang kha chu a sang hlak ani ti hi ka soi ve du thlat ani ti zong hen han soi zau don taila India rama celebrity film star te cricketer te artist le thil dang dang politics a zuang lut ma se hlotling talo le rei dei lo hi soi tur tam takano mani mi puin screen le stage a an performance kan mu thin le an thiam na talent kha politics a chon alo dang deuh te pawh ni mai thei chu voina hianin point ni thum han tarlang ila thain ka sia India rama celebrities politics line na zuang lut hlotling na chang le hlotling na chang zo talo pahni thum mi ming ni thum kha voina hen karon soilang dona pakhat na chuanin Govinda ani chu kan travekin arinama sangni pali khanin INC official candidate nin MP a khanin thlantlin anita ti chuanin Govinda kha INC official candidate nin MP tang khanin thlantlin anita ma se sangni pariat khanin politics chu anun dan le ami je ne khan ain mil thaya riat lo wangin politics line kha a chu san le ngal dai ani chu chuanin entir nei that an nei thakopin ka sia milar kan ni wang mai politics line lo zuan lu vengo takha alai na kha rang hlak ani chu kan shet thiamin ka ring ti chona pani le na chuan Sarkhan Sumar hei hi kan shavek in arinoma ani hi television star kha anita sangni pakua khan Lok Sabha khanin INC official candidate aniata khanin Sarkhan Sumar hi atla chiang khop mai avan doi pola khan atang chho vele kha anita chuan apathum le na chuan Prakash Raj ani po hi milar thau India rama celebrities ta jinga mi kha anita ani po hi election ma chon to khanin avan doi pola khan atang vele thani India rama celebrities tam tak te hi politics line a zuang lo thlotling tam tak nam rualin a thlotling lo hi atam zo kan ni then khat chu ange an media politics line le an media khan an lo ema wang khanin politics line kha an chol san le top kha anita khang tiang vela kha anita tu na hian Mizoram a hianin kan milarte politics line a zuang lu tam tak anoma hlotlin na po tam takin an chang boka kan lom puilu tu then khat ero kha chuanin milar ni awanga politics line a zuang lut ma se beisai phal le talo tam tak hin om ve tho bok ani milar huang le politics huang kha chu asang hlakani ti te po kha nan hriat thiam kha athadonin ka hria ti chuan a top na ta na kan soi du chu hei IMC election sang ni somni paruk campaign kharna an nei chhomek zela voin ni som pariat po hianin MNF le ZPM te pon campaign kharna hun kha veng sang hanan mang chho tran to a ti chuanin aizol area cheng te poin in hriat tura kan du chu party sang ten campaign na hun tha tam tak an neya thu soi tha tam tak in ngai thlato eng party hi nge thlangila fuang ti te po kha decision te point siam fel vek to in karinga hei chu aizol lampang area lampang chan ani to in ma thuthluk na om dona he thuthluk na poimo tak tur hi kumnga chung ani to wangin rilru le ngei tu na film tak mangin IMC election sang ni somni paruka hian vote lo thlak thau turin kan som vek chu ni